Yes, muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Ishenyi TV show ndetse na Intore TV show. Aho ni TV show? Ni TV show. TV show tacabaye. Turabiyegereje cyane abakunzi bacu mwese. Nkuko musanzwe mudukurikirana murabizi turi inshuti zanyu namwe muri inshuti zacu ariko nitwe cyane kurushamo. Rero ubu nyine twabazaniye indi channel nawe dukeneye kumurika, dukeneye gushira ku mugaragaro yitwa ngo ni Kibiriti TV. Iyo twakuyeho show. Wacu yaravuze ngo ntasho tacabaye ariko ubu nyine ari icabaye kidafite show. Rero turabiyegereje mwese murabona ko twari tugize iminsi itari mike tudahura n'Intore kandi turi inshuti. Rero ubu twahuye kuri ubwo ko namwita ngo Intore ko ariyo channel yiwe ariko reka zabibwire amazani ye akoresha. Je uri kuri mikoro n'ubundi nitwa Alexa Eric ndi ku kazi Rubego Semavuta. Isorekera yo ngayo. Abantu gazakenera ibintu byinshi ngo umuntu avuge ibintu byinshi. Nitwa Ribakari Joseph. Korera cyano yitwa Intore TV show. Ntuyino. Ubwino nino nyine muhamo mbona kuri YouTube. Ariko akenshi bandi i Nairobi. Ndango nuko. Yes, Intore TV show. Twari tugize iminsi tudahura. Ariko nubwo twari tugize iminsi tudahura twari dusa n'abari kumwe ko twari ko dukorana tuvugana kenshi kuri kenshi. Rero tidukeneye gutinda kora ko uyu munsi dufite ibikorwa byinshi cyane. Hari amakuru nakeneye ko tuganira atabangamiye umuntu numwe ahubwo yubaka imitima y'abantu. Rero ayo makuru ashatse ngo tuganire tugarageze kwiganaho turiko twigana ndetse n'abafana bacu impamvu nyabaki iri mu gutuma abakobwa n'abahungu janza nkora ku bakobwa cyane. Rero njuze ukora ku bakobwa cyane werekeje ndaganira ku bakobwa wacu naganire ku bahungu. Rero ku bakobwa n'abahungu ibi bintu by'inkundo ubu nyine hasigaye hasa nkaho haje izindi nkundo zisha zitari zisanzwe iri iwacu. Ubwo ngo iri iwacu nibyari bibaho ko hari umuntu wokundana n'umuntu bataziranye gutya imbona kubona. Bamwohereza ifoto ngo amukunde kandi ubu nyine abahungu bo nyine nimba basigaye barabaye abaslay boy n'abakobwa basigaye barabaye abaslay queen. Snapchat gazaraje ugasanga bafashe ibintu ugasanga umuhungu arizagera ku munsi wo gupangana n'umukobwa kuba botangira gupangana ubukwe atarageza amakuru wabo ngo baje kumubariza bamenye ugo rugo agiye gushakamo ruteye gute, imico y'uyu mukobwa iteye gute. Uko mbavuga umukobwa ko ndavuga n'umuhungu ngo amenye ngo uyu muhungu iwabo bateye gute, uyu muhungu ateye gute, bikaza kuvamwo ingaruka yo gutandukana igihe bamenyanye gito kandi ibintu bigeze hafi bigiye gutangira ugasanga batandukanye ku munota wa nyuma ukuja gukora ubukwe ibintu byamaze kuja kumugaragara. Impamvu niki itera ibyo bintu? Icyo kibazo ni kirekire. Abantu noneho uko ibintu bimeze abantu babaye ababandi. Ubujya abantu babandi ni gute? Njewe umuntu yaga ko ubundi gushaka umuntu uri kuri level ye. Sibyo? Niba ndenze, ngashaka umuntu urenze. Sibyo? Level ni iyi. Nuko kwa level ari umuntu ushobora gushaka n'udashobora gushaka. No kuvuga ngo nico narimvuze ngo abantu baba abandi. None ukabona ko wowe urenze ugiye kuzana umukobwa utarenze. Ukabona ko nuvuga imuhira. Ko ari umukobwa ugiye kuzana. Kandi wenda iwanyu barenze. Batazemera izo bintu kurumva kubwizo mpamvu ukaba wobahisha. Kurumva? Kubera ko ari ukwanga ko bano bantu babimenya bakabyanga bikaba byotuma ubahisha. None se izo mpamvu zituma rero urumva ugiye gushaka umukobwa utari proud nawe kubwo kugira ngo ube wovuga iwanyu ko ari uyu mukobwa runaka ugiye gushaka cyangwa ngo umushira hanze abandi bantu babimenye. Urumva niki kiba gitumye utaba proud n'umuntu ugiye gushaka? Aho ngaho rero no kuvuga ngo impamvu wowe uri proud yiwe ari ukabona ko endi wanyu badashobora kuba proud ye. Kandi ukavuga ngo umugore nuwawe kandi numara kumuzana ntacyo bazaba bagikoze.
aco bazaba bagikoze umenye ko ubu nyine batakibombora basigaye bakora ubukwe ntabwo uzamuzana ngo bamwange hajya bazavuga ngo ntabwo uzamuzana ngo bamwange nihajya bamuzanye mu ijoro bugaca bagasanga uramufite ariko ubu ntabwo ukimuzana mu ijoro ariko kandi biragoye kwica ubukwe save the date yasohotse kandi buri mu gufa buriya buri mu gufa wenda ibyo bintu aho bivuye ku bahungu ko save the date isohoka imiryango yaramaze kubimenya baramaze gukwa ibyo bintu aho nabikuye kugira ngo tubiganire ubushize muri byumweru bibiri bishize ari imbesire ziherutse guhura zihurira kuri airport ibintu byaramaze kurangira no kuvuga ngo umuhungu avuye hanze hasigaye ubukwe bica ubukwe uko ngo ibyo bintu bikaba rero ugasanga bibaye nk'ubuginga ugasanga ari umuhungu akaba atiyatekereje ari umukobwa akaba atiyatekereje kugira ngo bigere ku munota wa nyuma bari abantu nabonye ubushize abantu bari kuvugaho biriya bintu birashobora guterwa umukobwa ashobora kuba yarabesha umuhungu wenda akazamwohereza ifoto zitarizo yamara umuhungu yahagera asanga umuntu nyawe agasanga yazaga amwereka intama kandi ari ihene akazamwereka mu buryo bw'intama kandi ari ihene kandi nta nicyo kintu sinogikora navuganye n'umukobwa w'igikara ngomba gusanga ari igikara nshitse ngasanga ari inzobe sibyongora kumwihorera kuko je nari nkeneye igikara kuvuga ngo ubwo n'urugero ndi gutanga akantu kantangaje cyane ukari mu byatumye umuhungu abashitani barashita ngo asanga ngo nyashi ngo yerukanye umukobwa afite ku mafoto barashitse ngo asanga ngo ari no nyashi ngo yari frati kakujya kwirati kakujya kwirati ngo nyashi umukobwa yarakoshe aho ngaho rero umuhungu yaratunguwe iwe mu kuvugana wenda bazaga bavugana umuhungu umukobwa yambaye zira zo kwambara sibyo noneho hageze iwe akubitwa n'inkuba nawe nyine urabyumva nawe ari wewe ugiye gutereta par exemple uteresa umukobwa mu kuvugana ukazubona ni umujyaruhu ku miterere ariko wamugeraho ugasanga ni umukikuyu ku miterere ibyo bintu nawe ntibibaho narese nyashi niki mukunda nyashi umuntu wese impamvu wambaye akagapira kameze gutya oya si uko ariko kari kameze gutya gusa hari utundi twa 50 bobo twari tumeze gutya twari dusa gutya ariko icyatumye utureka nuko wabonye kana ariko keza kazogaragara neza umuntu aba akunze ibintu bigaragara neza kandi twebwe dukunda ibintu bigaragara iby'indani ni namahigwe ni Imana ibizi amahigwe gute none se namahigwe ukundanye n'umukobwa muraganiriye no kuvuga ngo ubunyene ta muntu ugipfa gushaka umukobwa bataganiriye ikintu kirenze umwaka cyangwa imyaka ibiri rero mukaba mwarakundanye n'umukobwa iyo myaka yose kabisa no kuvuga ngo ariko habe n'ubwoza umuhamagara kuri video call hagaragara igice umwiciye gahunda ze none si ugiye ukamugaburira akabyibuha akagira izo nyashi tunyashi tiyoza kubera kuvyibuha umwiciye gahunda ze zose izo ngiyo ntizizanwa n'ibiryo uteresa umukobwa umwiciye gahunda ze zose umwaka urashize imyaka ibiri ku munota wa nyuma w'ubukwe uramubarutse nawe yarakwiciye urabona yakwanze se iyo akubwiza ukuri tubona abo ngabo ko bapfa icyo ngicyo iyo amubwiza ukuri akamubwira ngo nguyu njewe akamuha amafoto ya nyayo akamuhamagara video call ya nyayo nta kibazo akamwereka ubusa oya video call ya nyayo agaragara uwo ari we ariko giwe nuko hari izindi mbaraga zihishe yazanaga izi none kuko uyu muhungu aza agasanga ari flat kiriya kintu bapfuye agasanga n'ubundi niko yari asanzwe muzi yezoga mumwohereza amafoto ariko ameze ntacyari kumutungura pe guys muri comment mutubwire kubera ko twe tidushigikiye na rimwe kukindi ibi bintu zo guhora nimba nabise abahungiye batanga iyo baretse ibintu by'ibidiaspora nibiki bagatangira gukundana bari hano kubwo impamvu zo kwirinda
kugira kuzageza ku munota w'ubukwe batarabona rata nje ndi kumwe nawe uri kumwe nabo uza abantu bamaze kuva hanze bakaza hano bagakora amakuru ni 99 uwo ngwaba yaje ari muzima kandi ijana ku ijana baba barabwizanye ukuri gute baba barabwizanye ukuri umuntu akamwereka wamubwira ntanyasha ufite Ishenyi TV show Ishenyi TV show Ishenyi iyo utaona tu tajua tu noneho kuri dusubira inyuma kuri iki kintu cyo guhisha urukundo iki kintu si cyiza kuko ubu ugiye gushaka umuntu muzabana kandi akaramata mugani wawe kandi bazababona muri kumwe niba ugiye gushaka umukobwa kumwerekana nta kibazo kuko si urumogiga ngo kuramuhisha ngo ntumwerekane shaka umugore wa forode niwe ukashaka umugore wa forode oya umugore w'amagendu nuzoza utereta umukobwa iwabo bakakwanga uzoza umureka twamaganye urukundo rw'amagendu turagwamaganye uzugenda utereta umukobwa abe proud yawe nawe ube proud ye ube wamwerekana no mu bantu kuko uzamushaka numaraga kumushaka sibwo uzotangira kumwereka abantu ayo ni amakosa abantu baza bareka ibintu zo guhishahisha kuko ni ikintu ubugiye gukora kizahoraho kandi n'ubundi kizaba kigiye kuja hanze ni ukuvuga ngo ugomba kumwerekana urukundo ruje ku karubanda cyane urukundo ruje ku mugaragaro abantu bazareka umuntu nawe uzakubesha ngo akunda urukundo ruri prive uwo muntu uzoza umukeka ngwiwe ngo agira ibanga ngo azahisha watazakena ko ngo bakundanye wewe wa mukobwa ukundanye n'umuhungu utazukwereka inshuti ze utazukwereka base genda mutandukane hakiri kare utazababara umubabaro utazabona ingano uzawujera kubera ko nimba ukundanye n'umuhungu abategerezwa kugira ngo ubone ko ari seriye inshuti ze zose zikumenye yego iwabo bakumenye ukabona ko n'ibintu bizavamo ukamenya ko ibintu bizavamo ariko iyo ukundanye n'umuhungu akakubesha ngo iwe ariko hari inyana zimwe zo bikora zigahinduka ngo yagira ibanga ngo tashaka ko n'abakuru be bamenya ngo na bene wabo niba biyoberwa menya ko karashaka inzira zose azakureka akakureka abantu batarabimenya azoguteza ishinya yatekawe ni ukuvuga ngo hari abantu haraherezwe mu buryo butandukanye ariko nkanje kuko jewe niyiza tereta umukobwa ngomba kumwereka abantu biwacu kaba waterese umukobwa mu no muzana ni wacu mu nzu muri salo tutaranashaka ntakibazo hari gutereta kuri mu buryo bubiri hari ugutereta umukobwa kubw'inyungu umushakaho zihutirwa izo ni inyungu zihutirwa zako kanya ariko n'ubundi uguterese kuri izo nyungu zihutirwa zako kanya ukamutereta wamubeshe ko umukunda rero inama dukeneye kugira ngo tugire abakobwa nje cyane nza nkorana nabo nico gituma je ari umpangira inama kubera ko bene bacu b'abahungu ndabazi ni ibisuma ni birara umukobwa urazaza kubwira ko agukunda uzaza umubwira ngo nimunkunda kugira ngo menye ko unkunda takagwende ngo uze kumusura ngo ahantu hihishe utaraza kumusura bwa mbere mwabo yicaranye na nyina na se woni ikirara azakuvuga ngo uze kumusura hihishe asha kandi ikindi kintu ni gute abana b'abakobwa muzamuja mu mageto y'abahungu umuntu mwoza muvugana kuri WhatsApp akaguhamagara kuri Safaricom akaactiva free yatera akaguhamagara yamara kandi akabwira ngo aragukeneye ngo ugere wiwe oya iwiwe wohagera uzogera iruhande rw'iwiwe ariko ntugere mu wiwe uzamurira hanze yiwiwe nabyo birashoboka kandi ikintu cyadanje bagiye kukubwira uretse ko ibintu byose mu mwabiganiriye ugiye iwiwe hovuka ibindi bintu kubera ko hari ahantu wa mugara akitengera aravuze ngo umubiri waramunaniye ni kwa kundi hari umupasiteri umwe nawe wireze mu ikanisa aravuga ngo amabarire ngo yakoze icyaha ngo yageze ahantu ngo asanga kabisa icyaha kiri tayari ngo anatogisimbuka
baragikora ngo none aravuga ngo ntiyogiye mu kintu bamabarire nyine ngo nuko icyaha yasanze kiri tayari. uwo muntu icyaha nicyo cyamwigenjejeho cyamwigenjejeho we n'umwere kimusisiraho kubera ko cyari tayari ahitamo kugikora cyane. none nubwo icyaha wasanga kiri tayari uzazikirinda kubera ko ukirinde kubera ko icyaha ni kibi ngo kwirinda mukongereho ingeso nziza. ingeso nziza nyine nicyo kintu mudafite. guys turabakunda muri inshuti zacu cyane tubasezeye n'ubundi tubasaba abantu bagende bakore subscribe kudukandira subscribe. Ikibiriti dufite channel yitwa ngo ni Kiberiti. Muri Kongo hari ibibiriti byabaga bifite amoko ugasanga ngo ni za kasu. Ntabwo ari buriki. Ntabwo ari buriki. Ikibiriti bana kiraca imyambi. Cyo kibiriti mugende mugikandeho subscribe. Mukore subscribe na share n'ibindi byose muzaba mugize. Makuru meza zaguma bagereho turabakunda nawe utaha. Ciao ciao.